Hayvanı bu şekilde kafasını da ayak. Şey böyle, gökyüzü öyle. Aynen. Böyle. Vista pocket ne var? Vista yedim o başa. Şikava. Ha onu da yapıyorum. Tersi ne başa. Bu halı marbuz mu kuram ne kadar? Perché la campanita prima c'è sempre che non mi sta più dalle mani. Evet, kurbanlarımızı kestik, paketlemelerimizi yaptık. Şu anda aracımıza yerleştiriyoruz. İnşallah medreselerimize doğru yola çıkacağız. Öncelikle medreselerimize vereceğiz bu kurban etlerimizi. Daha sonra da ihtiyaç sahibi ailelere gideceğiz. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Medreselerimize kurban eti dağıtımımız devam ediyor. Şu an Medresetül Kalem'deyiz. Burada 100'e yakın öğrencimiz var, talebemiz var. İnşallah onlara da hayırseverlerimizin bağışlamış oldukları kurbanları kestik. Ve onların etinden bir kısmını da buradaki medresemizdeki talebelerimize inşallah vereceğiz. İnşallah şimdi bir Kur'an tilaveti ve dua edeceğiz. Sonra da onlara kurban etlerini teslim edeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Afganistan'daki medreselerimize kurban eti dağıtımımız devam ediyor. Bugün şu an Übey bin Kâb medresesindeyiz. Burada değerli talebelerimiz var, öğrencilerimiz var. Rabbim kendilerine zihin açıklığı versin. Bir nebze de olsun Türkiye'deki hayırseverlerimizin göndermiş oldukları bu kurban etleriyle inşallah sofralarında güzel bir yemek yapıp yiyecekler. Rabbim kendilerine afiyet kılsın inşallah. Tüm hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Tamam. Hadi. Nurşican, afiyet olsun. Ben sana verir miyim abi? Tamam. Biz hemen verelim değil mi? Tamam. Böyle sırayla verelim. Kadınlara mı verelim? He, tamam. خدای ته قبول کړي ته مړی ژوندی او په مخ کې ودروي خدای رحم پې وکړي خدای ټول ثواب وکړي خدای دا خو خیرو ته یې قبول منظور وګرځوي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتک خدای دې مو Nurşican, afiyet olsun. bir tane fazla getirdi. Verdiği hayrat kabul kıldı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an Muhammediye Medresesi'ne geldik. Burada talebelerimiz var. Rabbim kendilerine zihin açıklığı versin. Türkiye'deki hayırseverlerimizin bize bağışlamış olduğu kurbanları kestik. Onların etinden inşallah bu değerli kardeşlerimize, talebelerimize getirdik. Kendilerine afiyet olsun diyoruz inşallah. Rabbim hayırseverlerimizin de ecrini kat kat versin kendi indinde. İnşallah onlardan razı olsun.